I pozdrav svima ljudi, ja sam Master Halil. Danas snimamo imitaciju balkanskih youtubera. Svi koji, mislim, to je serija počeo s tim serijalom, svi znate za taj serijal. Za početak će biti 5 youtubera i tako će biti 5 dok ne dođemo do neke cifre. Dok ne dođem do 50, ne znam, hoću dalje, nema znači veze. Sad, ako vam se naravno prije toga što počnem, stisnite taj subscribe, stisnite like, share, da što prije dođem do 100 subscribera. I tako da, ajmo onda na video. Bye. Pozdrav moja draga djeco. Danas ćemo da nastavimo igru s koju smo igrali, to jest Far Cry 5. Tako da ćemo da nastavimo igru. Evo tako je. I poštovan dan, dobri moji gledalci, dobrodošli u moj novi video. Aha, vidi bicepsa, nešto poraslim bicepsi. Danas ćemo da radimo reakciju, znači, od brata Deki BMW, 20 cm, čovječ, 20 cm. YouTube i YouTubera, da budete sretni i da vam deca igraju i pevaju i da vam gledaju u asfalt. I pozdrav svima, a vi gledate novi video. Kao što ste vidjeli po naslovu, danas ću da gledam vaše zezancije o meni. Svi znate da to nije dobro, ali ja sam Braco Gajić. Pozdrav svima, dobrodošli u novi vlog. Danas je vlog 442. Danas ćemo da malo čistimo dramu, pošto je već toliko mjeseci prošlo i želimo da vidimo kako je Indir ofarbao svoju Alfu. Da. Sa nama je tu brat Rade, a on ništa nećete raditi.